Some ye can say Ukala non Kayian ye mangana mu. Ena Jamahama den na ada na ode Ukala no awurem ode no aba. Enti se wakwa ba na se ye man ye employment ye man bibia ye na sempa ono ankwa no ne chinye nkoka. MPP fo nye yasem. Enye yasem. Meko nurses for no so nurses for no edu baby a ya na ye me ya say MPP for a lot of them are nurses. Enka enye saade a mo se magisika no mo nkoto aba no eye niema bebre na omode baaye se hwe nurses se kufu ado baaye na alawa yetwam dadaada mahama betwa alawa mu o se omma mo alawa mu wie school a omposum onye mo hwe akufu ado abambaaye o de mo behye ye omma alawa oye mo train teachers nche hwe kan ne akufu ado baaye a wanya benefit o akufu ado abamu but ye yin bonwia ye yeso anye hwe akufu ado disika no e ma na busua akufu ado eyokromfo akufu ado eyese ye kan niema bebre ena ye na firi so de nia obeboa aba yese mahama de ba sika bu Ghana mamu sika na bu sika no abu o man Ghana mu because galanse de sika bebre aba na me no mi edo no ye benya biadi me no mi enu no ya ye koto abade man no se oba sika bu adwuma bu no adwuma no ye nya bia ye ne owo mpo ye yinadi ne owo mkra no kra ye se ye ntwia neka enti omo next time aka 3 years omo abesa kire omo adwene minim se mahama oba no onne ade papa bi ama Ghana for because say oba no na de nyina ne say Ghana for mia ye di mia no 4 or 8 years no obeteneka 2016 up to now no oba beteneka mahama beteneka onne adwen papa bi ama Ghana for ono agina pampan so ka say se munnim na moto abarama NDC fo a yebeton man Ghana. And the voice, look at what is going on now. Ya ton ye man Ghana. Ya ton ye man Ghana ama ayifo or this Putin. Ya ton Ghana ama Putin. Sabre ya ton Ghana ama US ha. Enti US ha for ade a enye na omo de bebra ye man Ghana. Prison for o se yes ye ompo mo. Onfo mo nwuye kurom ha. Onfo mo nye hwe. Yeah, you omo no. Yeah, they say ebeje omo because Ghana is a free country. Ghana is no man's land. You can come there to do whatever you want. Enti omo de omo abegu ho. Omo de omo abegu ho. Ukobisa yesi ye de omo ko yemfa obi anko ye. Se ye de omo ko anke yenkosi omo because omo anka se omo beba Ghana. Adentima kura mane a omo firi so. Omo se yenyi omo yempe omo. Na se omo ye papa nka mane a itu mimeti he sesi na se Trump ka chen so de me ba Ghana. President, you don't have mouth to say wonye me because mafuma wo Ghana. Ene me ye de bonye ni kura me firi Ghana. Ntumi nka chen say wonye me. Na omo omo kromfo so omo nyi omo a wo akwaje omo abegu ho no judges no a ye a me ankasa me krom hi na ye yi no. Only de I was waiting for your comment on this part. Yes. Me na ye yi no. Only de oni ayi Mahama omo jonso na omo adi because obo Mahama 20 ayi obo ne hene e wo kuro no so. Oh, okay. Ofra ni kente nyina. Really? Yes. Obo ne hene. Oh, sir. Yes. Me na me ka cho so obi kasa me boa ka chen so mfre me. Na me kire no. Obo ne hene wo do ma ahenkuro. Ofra ni kente e wo do ma ahenkuro. Me nditro. Oh, okay. Enti sa nipa we oba ye nso wakoho. Wakoma ne promises bebre. Mahama akoma ne promises bebre. Obeye wo ya obeye wa meanwhile Akufo-Addo saying what do you call library wodoma Akufo-Addo ne de baaye Akufo-Addo baaye from Brekum to Doma hotel kwani nyina
Akufo-Addo twaye. Akufo-Addo nneɛma Wow. bebree na Akufo-Addo ayɛ no wɔ Dɔma kuro no mu. Abra Mahama baeɛ wanyɛ baako koraa wɔ hɔ. Ɛnna na sese wa promise sɛ ɔbɛyɛ nneɛma yɛhwɛ no. Nti Dɔmahene nso ɔyɛ nipa bi a ɔmpɛ nsantefo asɛm. Nti sɛ yɛkɔka sɛ yɛde na kɔsi judge deɛ na kyerɛ sɛ MPP foɔ sɛbi mpra biasa nyame amam a yɛnnie ɛwɔ yɛ Brahafoɔ so nti mpaya no ɛyɛ sɛ yɛbɔ because Mahama onim sɛ sɛ ɔde nsaa nkurɔfoɔ wei ɛtotototo baabi na oyiyi ɔmo a sɛ aba no yɛto yanto ɔmo nwini ɔmo anwini o they are going to stand by them. Yɛyɛ nkyɛn a yɛayerɛ mu. Nti saa Dɔmahene no a yɛyi no a yɛde no abesim no ɔne deɛ ɔbɔ sɛ mom but wiase da n'anim ɛretwɛn no memnyɛ mema no kɔsɛkɔsɛ manka sɛ ɔkɔ a wɔmfa me nkɔ nneɛma bebree ɔdisbɔto youth no ɔsɛe youth no ɛwɔ Brahafo ɔsɛe youth no nti Mahama ama yɛhwee nti kakra a mɛtumi aka akyerɛw me dam ase. Medasi Mama Tina. Mama Tina a senior citizen of Doma. And I'll be waiting to hear a comment. But they say she has come on and has made us know what she thinks about it. And Mama Pans was sending a request when you find Mama Pans. Ebushan for your second part of the show. No, I be brief. No, we be Kasafa Free Senior High School. And the discussion where we are. Kasafa Free Senior High School. Mama Pans, long time no see. Yeah, sana me home family quarantine chese this time na mintimi ma. Oh. Yeah. Say. Oh, kakra come last appointment and then your bompa say bibia be successful. I came back Amen, with US with the sickness so. Oh, sorry. Oh yeah. Sorry, but I hope say any corona there. Yeah, bompa nyame ne hene. Corona dey nye serious bi. You. So. Dɔmahene deɛ no na mepɛ sɛ meka kakra. Papa na sɛdeɛ na sister ɛka no. Obodwa ma ɛma Dɔmahene no ɔka sɛ wɔno deɛ obɛyɛ serial caller. Wɔso obɛyɛ serial caller deɛ ama Mahama. Because Mahama enwuma ɛyɛ fɛ. Na that time na saa asante ne ebono ayi no baaye no entimi sei manka bi da ɛwɔ platform biya so because me hu say a big agenda ɛna wo mu no said de bɛyɛ a abronfo ɛbɛtai asantefo because papa no kra wo hwɛ kra ono akra ne makra ya asantefo but one care esan dibere ne agenda ne de na NDC fo no epese wo mu ye ninti no one care kra enunti na wo mu ye sa big agenda no said e beye na NDC no epeba power na ne nieme bia wo pese wo nya ne de wo pese wo ye bia no Nensaka. Enti a big issue and da hosa no. But MPP for no say baby yama ye ni ana ho. Na mi hu so say asante for kra sebi no mo kuntokwa no wo social media ni nyina eye wo mu a no mo ye NDC for. I'm telling you. Wo mu anu mo nche da mpe MPP asem. Enti wo mo kuntokwa no a wo so me de miniha no moboa wo ye agenda of align and so-called no ene nunu mu etu nimu na wo tie kire wo hu ne se eye bono ne asante ntokwa no eye enipa bia no ma omu ade aye behind the scene no mu de fight kese pa de atia
MPP party no anu na enu no mo behwe ye to aba ni wie ye no a MPP lusu kese ewo ho no wo behwe on sa asantefo no kra no mo kontokwa na fa kra ka so wo mo agya afre de wo mo kontokwa ni bi Yeah. because no mo o mo achieve wo mo ade a no mo ye dey no mo epe enti said ye can a big issue a as I say MPP for you the way I besi dealing with that asem no a eda ho no because nipa bi na share chire na wo mu sa ade no na time bia na me danya me asese obi a wodo MPP bia ni wo a wososo sa ntokwa ne so Correct. obi a wodo MPP bia ni wo a wososo sa ntokwa ne so ewo even social media me say minke bi ka me koto so wo mu yesa ade no ma minke bi kurada because first me papa kura ye bunu enti no what is the sense ya wale ye ho ye nipa baako senye se botaye bi na share chire a na boni bi na nipa pesuo mu di a edi enti na kura na yesa nke so sa ntokwa we so ma ne ye nipa baako ya wale ye ho ubenya most of ye mu bia ye 50-50 wo mu fra ye bo fada de efa enti nka ntokwa no wo he ba enipa bi pesuo mu di bone. I think some of your surnames say similar now. Yeah. So, because sometimes I see some surnames nani panels of free beer. Me first born. Asantini or the Yakrelu. So first born. Ne papa Asantini pa. Ne say me share baby me free. Yeah, suma Asantini. Oh, okay. But more Buno side. Yeah, wo Buno drobo brekum. Drobo, yeah. Oh, okay. Buno side, yeah, share Asantini. Intima, unse brekum for krano, suma Asante. Yeah. Unse, oyiba ya, yen tokwa bebre. Maybe papa free brekum. Oh, okay. Yeah. Nti akwa ye say saa de no da bia me kan platform so say na anse me start here because ye political ayifo ba kwa o pe aba adiso okwo brekum ho a ade a okokan ye ne say monhwe say maha the say doctor Asante Hina fa ne say ne ba 1 point say Asante Hina afa doctor say ne ba that means say doctor onya ababa akokora wo brekum kra na se bona hafo so huni ekoso no yeah kasa okokan ye no onu ane kasa yeah Kennedy Japan na kokan sa asem no yes na wo no de ade a wo ye ne de the way anyame besi egu nanimu ase no But say prophecy soon prophet no san prophecy I be omu didn't say obe win you. Why na prophecy? Fine. Already fine, but already among come some people before you are going to like a 12 years opposition. Yeah, well, really, I guess 12 years, sister, already about Yo, Pacho, Mama pass the fan no sinna a win with Dr. Bomb. Yeah, auntie, me de manu siano. Eya dia, ye hune sa no, ha adwene pa, as I say MPP form penny for no. Ye fa kwan bia so na yetimi solve sa de no a eda ho no. Enye sa de a MPP a big issue for us. E wo bono ha for region. Yo. Me da say Mama Pounds yo. Win with Dr. Baumia, Auntie Mary, good afternoon. Yo, me chia bushafo nyina voice who ye ma feel. Hey. Michelle, they say they will live near hottest live no. They say they will live near hottest live. They say me na me be fast. So well. Sana ye pen. Munina mo so live. Next time Mama Tina so live. Mama Pass so live. Obianti she. Voice. Assemble ni na me say. But me bisa question back once. Oh. One of friend. Me bisa question we answer. A word way poku and I say pokua. Poku and I say pokua. POKUA. How do you pronounce? POKUA. Pokuya. Ana pokua.
Sing. Pokua, ultimate kind of pokua. Yeah, Asante Pani, the Asani kind of tree, like I say pokua. Oh, But okay. I All say right, you kind mommy. of Zani, we do the yes, pokua. Me says Oh, Anna, okay. me All right, dear. mommy. They Oh, are drop really? pokua. That's my name, Oh, yes. oh, I see. All right. All right, mommy, go ahead. As someone on Nina and say, almost started Santoquan. Na me quality wa life so many didi matem. Ohun say wife of Dr. Baomi ai mi profile no. Omo ko omo di atem na se abusuafo me sere mo. Ye nyina ye nipa baako. Santokwa we ya mo kun. E de asem bebre ye wo yabatom. Ai, mo politics na hu hia mo meboa. Ye di pem swast atom no samote ho. E firi ho man ka ho asem bi mu da. Kopem se to abani wi. Because me hu say e agenda bi a NDC for any doma hene a year ya no more de kutia MPP elections 2024 about to an year beko. Now say ye huni say doma hene will achieve any swadi huna no one shushan. Mahama reward no for say juma na obey man no a man be ni power no. Wabona abaso bona chino mo woni guasia afede doma hene woje. Meme de meme hu ne se MPB be lose elections bi mu da wodoma nya sa na meme hu no because doma he na ka se wagu o mani mu ase wagu doma fo na ni mu ase enne ye ka se ye nam ne so akwala 50 years wawu e wo galamse mu akwala 15 years waku wo galamse mu eye doma he ene enkrofo bi na ya apam na omu tu galamse no wo ne side ho amenne ne ho ntoma apa ye ka kire Ghana for say MPP fo nim galamse ho hwe na emum NDC fo ne ba galamse koso pa wo Ghana ye kan ye Ghana fo nti omo nti eno omo ye ya de ye politics na MPP abetene fi na MPP ba ye no na ka yin se yensu na ni bete kroje kra chen tete ho de na ne udu ba bi otim de hamban tu nsu sabi no nensu na de ni hu ensu no adane kokoti ena nkrofo nom na omu nya yare ene de ho Ghana me nya hunu ba bi a yentu galamse wo e bia na mo de bi nya no Sure. But sure. Baby, I got We are getting even not the affected. region, yes, Mahama Kurum, Oh, Savannah crap. region, yes, so what crowd the chain. Now, Upper me East say, now. yes, Mummy say, what's the machines in one? A Becca port no mu yi na homachia no be added done. A hif one of these machines to buy. What was some who's our questions? And this fool Galamse no Mudineska. Enti sa wie we mmere mu we no a Mahama aba na ye na wie ye mmere no obi wia no kum no asɛ ya ka ho sese wo wia Ghana sika wo kum Ghana nkrofo mrantie wo Galamse mu edi tuo etete wo mo nam te sɛ de ye kum ye friend sɛ akrante wo nwuram ɛna wo sɛ ye nsu ɛwɔ man Ghana mu enti sɛ ne mene wo kasa ye koto aba na obi afare hye na adwum se do ma ye be lose elections ho mu de mu market this and mu de any date on the say and is on the 4th of October wo be kasa me be kan ne ha because Say MPP no lose your na wo ye badwumba no mo adwene wo fi o mu nim nyansa no they will fight against them ahene won be so le tia papa no free say won ma hunu se wo ye mammofo a won pe o man ni yi ti nya de won be so no so da etibi de mi hunu ye eba no e ka ho asem se de omo ye e be affect election 2024 ba ye hu se e NDC fo ena na da no wo ho ena me asante no we ya sori no akofa otumfo picture to na chi no odi do ma hena tem na do ma fo su di asante atem yes ena ya so ano na jinse mu ena abewie ye ne enti so aso aye pe e wa abato achi no eno ne ensa aka no e da se Yeah.
Me that say win with Dr. Baumia. I think the next person is my own. We are still talking about courts. Your mama wa appointing ni pa baku 69 to the courts. Okada force your mama dada omo. And nurses, teachers, junior doctors. Te ufo nyina no aban di omu ka na me bisa say. Nipa na wa 10 billion. Court no mu ko ton mekwa na so mu ko ton tu se na mu ko tu banche. Useless government. Yeah. All right. Now, maybe say $10 billion your mama is just say spend it just in 10 months. Nipa ben audit your muka because audio as audio biaka contractors for you now audio muka and 5 minutes enko. Minya the voice as me hear you who ya kakra. Mama no e wa ba say oba bebu o man bia na. That year Also be a reset. oh minya forget why. That year no ja wo ho no na na dwen so oba be fa. E na onya nkrofo a omo adwen keten ti say due ba shoe ase. E na they bought into that nasty idea no yeah. Ono onya na dwen so obebu o man o. Court na wa nkrofo na so akogu no odi kan ye. Wonim onyankopon onye ni bibia kwa de na mahama peso ye bia nyankopon eyi na di kire yen ono anu so yi na di kire yen na wo ya so din ti no ya mfa enyo no no ka say NDC for no hol no mo upgrade o mo wa yi na oba no akọ video mo asese eti no they say o set NDC judiciary Ghana is no more the judiciary we used to know the days of old, you know. So, me de me kamini mi san kopu ho man ko di dem an fani ni. Obi di dem an fani ni. And the sasa me de me ko hobi. But ansana meto aso no. Bibi koso platform bi so. Abamu e bi e fe no maker. Otimi tina no e kan say obia odi Dr. Baumia echi bia ejimi ti say Dr. Baumia. So, Saboy, Obia Yetumi, Dr. Baumia, nkofo yejiji sika kwa ha daman kwasi ampenyi we okasa wuti. Nsi atikwata be fa no so atetene nam na munya mo nkama no ntu. Me wase bi sikada. Enti se wo sa kwara we se wutimi gina ono mo e ka sa asem we se. Nsu ama na nnum da bia nya me e do so kwatia be ma. Me sani €100. Nyami baby sano. Baja wa asem no na. Aka kwasi ampenyi na dada ete se owufu aya adeda no. Niti nwa efutu be na oye tutu a akọwo oyibo my child. Advance na bewu edan na ye ha ma no nyame bo a. I see that on this can bele. Wait, Costa TV. Wow. Be na tutu ma wa. Asem we ba ne se na e fa o me ga se mi abai. Asem bi ni. Me Ma sorry kakra no. Hey, so these stupid ways. Wo na kwasi ampenyi we to mate ni a ojiji sika de kwa ha da we ye nipa be metuntum wa akọwo oyibo my child we ye nipa kwasi ampenyi be ma wo hwe na panta be ka se wo wu Sister, I'm sorry now. Asem we ebani se na o me ga se ma ba se my own no una go pa asem we ba na. Me see omo ye life bi na me course. Wait meeting na no ka say obia odi Dr. Baumia ti bia jimi ti say Dr. Baumia. Ono kwa ha wo ho. I will say me misika. Ye jimi kwa ye mbie ye ti so. Mi jimi no me ye mbie mi ti so. Who say me ho sika? Mo ama on set up studio. Who ever catch me say me Dr. Baumia. Obi ti ni sika mfa nkwa ha da ma na kwati. Na kwa wu oyibo wo. Na wu ye we be didi ya atem abuofu. Minya, uni misi. Mama say the bomba to no amasa obebu o man. Mama amasa obebu o man. Na de no ja ho no e na je what to do that. Na papa na o say ne wa promote into o say Galamsey akofem ni ade no. He a joke. Mimi Chrome, hear me fi atimasi akwa. Uni say so say ni Chrome yen to Galamsey wo ho enti akofo mana. Unim or hinty and never born in Pessameka. I respect that. They make a point. He na the shirt is that the voice maybe are all too gold no omo nse na se
Omo shana say and Oh, okay. wakopa abri so. That's the reason why they go against him. Oh, Omo okay. shana Oh, say okay. na akoye say kuho nyina akoye doma esa so ekono. Nti Oh, okay. wafa ho nyina te se ne dia. Oh, okay. Papa ne ya oye Onye ne nyina brofo no. hin o. Oye doma hin, onye brofo hin. Onye bromfo hin oye Okay. doma hin. Yeah. All right, was avoid yeah to aso me pam to me person obi bisa me say na me krom ho no re But enye MPP ka me ehun as father. Ti Na pam to na ka yeah papa cause. say na sem. That I'm saying no here. Omo conduct survey. Ama mimi kro mi fi akwesi akwa. Ama indicate say soil no is polluted with mercury. Enuane yeto Oh yeni yeah. economy is polluted with mercury, arsenic, and cyanide. It something so Wow. dangerous. And he said, no, bit me, but John Cassett, that I'm saying has gone down. The person needs to be examined critically. That person Patcho, needs emphasis on me examination. da say. Me da say. Yeah. Yo, man. All right, Auntie Abna, good afternoon. Afternoon, apomwe. Yes, what do you know also? Yami abo me ho ye pa. Dr. Bawu Usi $100 according man. me yo, me ba Queen B ya, Queen B. Last year Gina ye ten. Ona ye gigi ska kwama sa akwa we no okwo oyibo e do tu e dan ni de maye. I'm telling you there na them are phone. Na I be ya banana we papa bombe. because that time who say Ah, ye na but ya kan ye ho abom. Iti na ye fi say ye na ye Wanya ni banana we yo bombe. them are all phone right, can all na right. wo Here ni goes. ye mo obeka say ye yi ni fi Me me pa pa to ni. voice de on pesa o munyai. Patcho, Auntie Abna, Mate, the voice. yo, Me answer me mommy. beto aso no. So wo Bible ho a kenka John 10:10. Wo John Bible 10. ho. Bible cry. Ba no e so for why. And me be preacher for NDC no. NDC for mu quotation John 10:10. E yo bia quote your kind. Me be chechi. Ode to asem no so na mami Yo, pa screenshot wa na me. John 10:10 say Mahama your friend John. Whoa. John 10:10 John Mahama because Mahama kromfo. Or see obewia. John 3:16. No, not John 3:16. No. John 10:10. Or see, Mahama ba Ghana ebewia, ebe kunkum Ghana for, aba say Ghana for asase, edi aye galamse. Na Dr. Bawumia de, or ba Ghana, abeji Ghana for, efi nkwa asumu, ama ye nkwa, ye nyanmroso. Amen. Yeah, amen. Patcho, eno na wa he enye Auntie Abna na ka nyame asem. Eno nie. I Aha. say, the I say thief you go. comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it in to the full. And That is for Bible. Aha. yo. So when we quotation, no. And to see thief near my ama. Yeah, or say Mahama ba Ghana, ebe wia, ebe kumiye, Okay. abe say ya Okay. sase, edi abe galamse. Oh, okay. But Dr. Bawumia, nyame ebe yini say, omeji Ghana fo nyina nfi ye homu. Asase na Mahama be say no, omeji ye nfim. Enfa ye nkwa bosha asase Amen. no obe omaye dada nkwa. Ewa John 10:10. Amen. Utu aso say, I am the good shepherd. Yeah. The good shepherd lays down his life for the sheep. Ugbanhwefo papa Dr. Muhammadu Yeah, Bawu. enti doctor, ono ni gwanhwefo no. Ono na nyame eyi amen say 2029. Jamfa ne bra Ghana because obie ni wo betumi di Ghana across bosha asase no so apart from Dr. Bawumia. Dr. Nkotini obi a sebi adwene nyansa ewo ni ti. Edo no betumi di akoboshe asase na nyame pese ye den. Ye koso no. Because the worship and that papa we ya wa be ya. Who said we fairly totally. Pacho me bo for you until the be can say me can doctor so na. Oh, mommy, catch you, mommy, crana. Me say tune me let it chew. You feel like catch you, mommy. The me be can say NDC for no omo ba say omo be wi a. Ebe kum ase.
because omo ni ani so adehu bia from 92 up to now NDC mbaye omo amfa ma adwen encreate bibia mfa magana for that me debia me ka me say me MPP me die chire from 92 edubu ahina pen so Wow. na me die Wow. chire nti me can MPP history me nim dia America because eye bi ni be je na edubu ahin kwa ba akun ye pepe ye ojan nchen ke na edubu ahin kwa ye no say the voice send edubu ahin gina ne na so te say Dr. Bawumia inka ya ma President Kufuor anye den amba Said the boy now yare. edubu ahin no so na nani afri papa no na nani afri one na na ko bi so entoto so papa no oya obi so na otogu ne na so kakra me hu ni me enyi because campaign na me di etire saa time na me ntu kwa na ye wo Ghana nti me na me di etire na edubu ahin no so na de ba ko so yin se ono so na akoma ha ne pa Lawrence ka no di esi tew papa no ono so na akoma ha ne nti na Lawrence kwampo no suro edubu ahin because no nim say edubu ahin benwini kwampo betumi a kire na atu ampa so sa papa ni mi a nka Lawrence oche no wo enti me mede MPP nti ye obi ba na 92 wo abo apokunya wire wo say kusia ye de ne twa akaje wo ba MPP 2015 Jena ye ka MPP echire me bra me amtie mi nya bibie fi MPP echire bra me see from time me wo Ghana me na me wo yi takwade Kufuor no ba takwade media ni amenya ni so we dey when ye bibi mpo a wo dey kai me wunim ade me dey kai say I marry the Thomas me free London why I'm not to send me we knew Dr. Bawumia ye baby anniversary be 50 years anniversary saa time na me kumbe farming na me wo Ghana saa time camp na ye kwachiche ma school for na make say bia me wo bi edisi Ghana make say wo mede ma ye no ano no me bra hwe me MPP echiri ama me say me fenti ekoda hospital because 2004 MPP for ye campaign Kufuor apenso ma me nipa ne doso ama me tehwi fo me nipa begu me so bra me hu ya me the hospital efia nkwanta 3 days time me ni blood me ni na ya blood so because of MPP who don't still me say me starting say me kwadwo makoto na obi hu say sister na we ni ya me say papa ba ha yo o say wo de wo be wa the MPP me say ai wo ye na ya bra we MPP so bra me gina we sabi saa time na me kokwan so me ko Togo kofa materials ebeton inti mi ami kita me nkakrawa inti me nhwehwe se bi obi be ma me bibi say what ya say because of MPP ne hu don't ye na ye bo chenku edi echiri wo hwe na na do no ye obi a no we MPP me de dad okomo mo saa time na Kufuor wa amanani o echire kwansa na President Kufuor obo in that me come MPP history echire kwansa President Kufuor obo so edubu ahina ye kan so ntena ase na omokoye yi na do ni President Kufuor contest woni ma ba Kufuor di tu na do aba mako trepe saa time no na mpanyimfo na omoto na omomfa nko regions to regions executives from mpanyimfo na omoye den omoto saa aba yeah na me be 900 or something and 96 ye did Kufuor koye we wini ye san be contest bi omoto aba if you crap na obi support Kufuor ye se na do na akoma ha no saa na nkofo kan omo se na do na akoma ha no na do akoma ha so papa we ya opportunity and can say me na ma bla we MPP mu kumi preku demonstration na do na odi anim kumi preku demonstration enya asam keto saa time na rolling time wo bie wana na ye beku so papa we an hwe dia nkofo de yen still me say 96 na binim fee senke na do be den ebete ne ho so papa we onam say oti democracy asie ni nti otenem ko si teba President Kufuor wie ne de ono so be ye den ebeto aso nti be fee senke saa na ye wo nti bi nyanu na MPP fo mo menye nyina ye baako na monja ansam ke Canada nya me si we yi ne hene me dance me nya shof me nya eyi but me si ya beto abam nya me so da say ne ye lu sampa so eba but we ya me so say Dr. Bawumia ya hye na hincho wallahi
nobody obie ni wo mo nse bie ni wo betumi apeja sa ahencho na ye de ahye papa we e de atofo nti oni de ani de mo kwada nkyɛn na NDC for so me ba mo so mo sesai NDC for mo sesai mo say galamsey na do na odi galamsey na me feel say nka mo ba ya just 1 week to 2 weeks na nka galamsey a stop wo Ghana na sisi e ba ne say and that mo ebe hu say sisi e ye nka e de mo brofo no kwa ye kan say e state of emergency and de enye wehu wo sa ohini we wo betena ho ye wo hu obi be say kwankwan dobi wo kwa ha ebe tutu bi de ma ekufo ado ene bawomia wo ohini o me hu so wo ye ohini o so wo ye communicated ed ma NDC fo and then wo sa papa we ya asia be gina simpie so ebe kasa papa so wo ye hena ye hene because me papa ye hene me papa oye hene kase pa osan so ye judge me pese mbebo ni di because me boni di sisi amu na mo be hu no NDC form pada wo mo ba mo amani post it mbebo ni di iti papa sa samne kwa di mbeka no wa hakura se si anese wo endra enye sandra na enye sa na sa de na esa so cost more than endra de ene so enye iti wo tumi be gira han koka asam endra won kaka asam fofo na wo ba asia be change wa no na because of post na wo peninti says you say do post na ama sa post na nti na papa we e share that say me nuanom de mo be kan wa platform e create confusion e de beto bono ane asantefo ntem e de beto omuntem na wait say yes taken e no kre omo be study gina ye omo san so di atem say omo kwan asantefo wo be kom ni na e na omo ya alam cash nkofo because omo tan eyi ba womia ne nanado nti omo tan de omo suje digum na ade won say sisi a omo won say ya ni na akofo na me sa ohini we de me hu ohini a say do otumi o communicate di my party bi nyo ono anka menti bi da nti otoje no ana ni tese me nko ni me da ma ase